Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu wassalatu ala rasulina wa nabina Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nastavljam dalje da govorim o islamskom pravu, to jeste šta je halal, šta je haram, kako se šta radi, a ne o teoriji prava. Jel? Pa sam prošli put spomenuo ono što je rekao Muhammed sallallahu alaihi wasallam u hadisu, kada je prošao pored uginule ovce, pa je rekao kada biste uzeli njenu kožu i iskoristili je, pa su oni rekli, to jeste ljudi, ona je uginula, to jeste nije zaklana halal, pa je odgovorio, doista samo je zabranjeno njeno meso od takve životinje, ovo zabilježio Buhari i Muslim. Što se tiče njeno meso, odnosi se znači sve ono ispod kože u ovome kontekstu, znači ne mogu se organi koristiti za jelo, niti se može koristiti loj takve životinje za mazanje brodova ili kože i tako dalje. To znači ne može. Imaju hadis koji to posebno zabranjuje ovdje, znači kad se meso misli se znači sve ostalo osim kože. Znači ispod kože. Sad, to bi bilo to, jer čistim se smatra i mlijeko i salo i maslo i krzno uginule životinje, sad neki učenja, neki govore, ali imamo zabrane toga. Pa kažu neki dozvoljeno nam je ono što je Allah dozvoli zabranjeno, ono što je Allah zabranio, a ono što je prešutio, to je od onoga što se oprašta. Pa hoće neki da kažu da se može znači koristiti i masti, salo i sve, ali eto znamo da ne može. Iz hadisa drugi znamo jel, da to ne ide. Kako ćeš koristiti mlijeko kad crkla životinja? Možda ono misli što je ostalo u vimenu da malo iscijedi ako ima, jel? Ali ima zabrana, znači, gdje je spomenuto i prokletstvo na Židove, zbog toga što im je zabranjeno loj bilo, pa su oni to, znači, koristili, cijedili i od toga jeli. A i muslimani su pitali, možemo li, znači, koristiti, jer se mažu ono brodovi ispod, da se zaštite od korozije i da lakše ono ide kroz vodu isto kože, pa je Muhammed se rekao, ne može, to je haram. Tako da ovaj neki izjava, neke riječi se spominju neki od nekih ashaba da su govorili da može, ne mora znači da je to pogrešno kad su oni to rekli. Može biti da je ova zabrana došla kasnije, da ništa nije bilo spomenuto kad su oni pričali. Pa onda ovi neki pobrkaju, zaborave dokazi i tako dalje. Ja sam navodio primjere kako se jasno vidi iz hadisa gdje kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da Allah i vjernici hoće Ebu Bekra, znači za halifu. I da je govorio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da zovne svoga brata da napiše to da ostavi ljudima. I hadis je poznat, spominje se u Sahihu kod imama Muslima, a ovi ljudi i dan danas 1400 godina tvrde, govore da Muhammed s.a.v. nije ostavio nikoga za halifu, da nije imenovao ko će biti halifa, a jeste. I šta je sad ljudima? Ne znaju to. Kako će onda ovo znati? Da ne može mast i salo, znači te životinje što je krepala. Nije ništa čudo. Ima tamo, prenosi se od Selmana radijallahu anhu da je rekao, znači da je ono što je Allah subhanahu wa ta'ala prešutio, to je od onoga što se oprašta, a znamo kasnije objava, znamo hadisa da se spominje zabrana toga. Prema tome, nažalost, mnogi pišu knjige, a nisu to detaljno proučili. Što se tiče krvi koja izlazi, curi, znači to se ne smije koristiti. Onda ima od ljudi isto ide krv, ne smije se piti, ali ono je transplantacija krvi. To se mora dešavati jer mora se transplantacija krvi vršiti, znači da se nekom da, ali to da se ne da se pije, nego da se ubrizga direktno u krv. Onda krv, menstruacija isto je nečist. I kad dođe vrijeme, znači mjesečnog pranja, treba, ako dođe na tijelo, znači žena da spere trag krvi sa sebe stalno, non stop, isto sa odjeće, znači dok potpuno ne ode to. Da ispere se vodom, dok da potpuno ne ođe, znači da se opere dok taj dio krvi potpuno ne ode. Onda, ako curi čovjeku krv, ima krvavu ranu, ono može se tako klanjati, znači to ne kvari abdest. Ako ti poteče krv, znači to je poznato, prenošeno od ashaba. Isto tako, kaže, prenosi se od Ajše radijallahu anha da jeli smo meso, a iz njega isticala krv u loncu, znači halal ako je nešto zaklano, pa normalno oni kapilari, kao što sam spominjao u prošlim predavanjima, ostane u jetri.
znači u džigarici i u slezeni, tako isto i u mesu može da ostane, znači zakolje se halal, ali sad te mrvice u kapilarima što ostane, to ne smeta, znači to. Onda isto, ako pukne neki čir ili prišt na tijelu ili bobuljica, isto nije to nečistoća, to se samo znači ispere, očisti se, ne mora čovjek uzimati abdest ponovo. A sve od svinje je znači zabranjeno. Ne može ni koža, nikakav derivat, ni u hrani, ni ovi emulgatori, sve je to, ako od krmeta dolazi od svinje, sve je to zabranjeno. I meso, i krv, sve znači. Onda, povraćanje isto. Ne smije čovjek da se vraća, da jede ono što je povratio, da uzima abdest s tim, to je prljavo, jel, to ne može. Što se tiče mokraće, da se sapere mokraća muškoga i ženskog djeteta izuze dojenčeta koje ne jede hranu, čija se mokraća, ako je nečista, samo može poprskati vodom, znači dok je samo ono na majčinom mlijeku beba, znači. A izmet, jeli, mora se skinuti, to je prljavo, jel, peru se i bebe, peru se i ljudi, odjeća da ne bude ništa mokraće, jel. I to je bolje, znači, normalno ako ti se popiša ili pomokri dijete, da poprskaš malo vode ili da spereš, samo bolje čim imaš sad normalno da promijeniš odjeću, da skineš sa sebe. Kad ćeš prati ako neš tada? Neš popišan hodati. Pusti sad što ti u tim momentima nije to neđes. Na tome ali normalno da će skinuti to. Kad ćeš drugo skinuti sa sebe odjeću nego kad se popiša dijete, na primjer tvoj, iako je samo ispod 2 godine, iako je samo na majčinom mlijeku. Iako ti se popiša po tepihu, po nečem, normalno ćeš uzeti da će to sprati. I tu majicu i te pantale i to, jel? Vodom i to, da će očiti da će se promijeniti. Nema potrebe da popišan sjediš ako imaš para, ako imaš išta drugo da promijeniš. Ili ako nemaš, bolje i to oprat. Iako to nije, znači, hitno da se čisti u tome momentu odmah. A za izmet je jasno, znači, onda ima one tečnosti što izlaze iz polnih organa koja nisu sperma, jel? Pa ima, znači, vedija, ima mezija isto. Za vediju i meziju propisano je upotpunjavanje čistoće, znači to se opere sa tijela i sa odjeće, a ne mora se gusl činiti. Mezija isto, jer je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, abdesti se i operi svoj spolni organ. Znači ukloniš te tečnosti, to ono što izlazi iz ovih organa, ali normalno isti izvor, preko isto, znači, otvara, spolni otvor kod čovjeka. Osim, znači, mokraća, ona se skida, potpuno se čisti, sa odjeće i sa tijela. Sperma se isto, znači, ono, ako se osuši, ogrebe samo, ili ako je u vlažnom stanju, spere se s odjeće i normalno treba, znači, tu, zato treba gusl. Znači, gusl za spermu, iako sperma nije od neđesa, od prljavštine, a ne treba gusl za mokraću, iako je ona najprljavija od svega toga. A ova vedija i mezija isto izlazi, znači, od organa, nešto iz prostate, kako spominju i naučnici i tako dalje, ono, i prije izlaska sperme, znači, ako to izlazi, dovoljno čovjeku, znači, da, ili imaju neki ljudi poremećaj da opere, znači, spolni organ, to jeste da opere sve gdje je to došlo, ako dođe do butine, isto da opere, da spere to i sa odjeće, znači, da ukloni. Ali ne mora gusl. Gusl znači samo poslije izlaska sperme. Što se tiče paščeta, ako se pas napije iz posude, treba oprati 7 puta, a prvi put zemljom. I sad ima i 7 puta, pa nekad na početku sa zemljom, nekad na kraju sa zemljom, ima više, znači, rivajeta. Dalje, domaći magarac ne može se jest, znači, ono, pitomi magarac. Kakva razlika, tako su tada zvali muslimani, znači, bio je domaći pitomi magarac, ima divlji magarac, to je ona zebra. Pa je, zebra je halal, ovaj domaći nije halal za jest, znači, zabrana je došla, to znamo iz hadisa. A ne može se, znači, samim tim ni mlijeko koristiti magarca. Znači, pošto je haram i meso i sve, ne može ni mlijeko od magarca. Ali može se jahati ta životinja. Sperma je, znači, u kontekstu čista, da nije ono čista je neđes. Ali ovo što ima, znači, smisla i tiče se čišćenja. Pa ako se osuši na odjeći, dovoljno je sa struga, znači da ne ostane ništa, ako je bila vlažna da se spere, jel? Zato
se smatra da je to kao na stepenu sline ili pljuvačke. Da se ne ostavi, znači, ali se može sprati normalno kad se čovjek isekne, kad pljune ili kad sline obriše, nije izgubio, znači, ni abdest, niti je izgubio, niti mu treba gusl, znači. Isto što se tiče alkohola, arapska riječ alkohol, to je samo po sebi čisto kao, ali ima razni vrsta alkohola. Znači metanol, etanol, propanol i tako dalje. O ovome sam puno prije govorio, ali ne smije se znači pit. Nikakva vrsta alkohola. Ali to je znači što se tiče pića. Ali što se tiče znači dezinfekcije, onda ima razni vrsta alkohola. Nije svaka vrsta alkohola ono što se zove hamr. Ima znači više vrsta, govorio sam o tome kakva je hemijska formula i tako dalje. Ovo što se tiče znači ljutih pića, oni nisu samo oni čisti alkohol. Ili alkohol i sa vodom, jer skoro da nema ništa u prirodi 100% čisto, jer sve to 99% najviše i tako dalje, malo više, jel? Ali znači ovo što se tiče piće, kad neko alkoholno piće, tu već ima tih i nekih boja, i ima nekoga ječma, ima nekoga jukusa i nekoga mirisa, znači smrada i tako dalje. Prema tome to je tako, čisto alkohol, hemijski to je nešto drugo. Tako da oni mirisi s alkoholom, ako je samo alkohol, nije problem, jel? Jer kipovi se isto prave od drveća, od kamenja, pa nije kamen i drvo zabranjeno, znači zabranjeno u formi kipa i u formi, jel, kumira i tako dalje, ali sam komad drveta ili kamena nije zabranjeno koristiti, jel? To je jedan samo od primjera ovdje. Dalje, kako otkloniti nečistoću sa tijela, znači pranjem ili kupanjem, gusl, kako se obavlja gusl i abdest, o tome sam prije detaljno govorio. A što se tiče izmeta i mokraće, mora se sprati sa tijela i sa odjeće. A znamo to iz Kur'ana, isto odjeću svoju očisti. I sure Mudaththir. Isto tako je Muhammed s.a.v. rekao, ostružije, potom je trljaj vrhovima prstiju u vodi, zatim sa peri vodom onda klanjaju to odjeći. Znači ako dođe krv od menstruacije, od hajza ili inače od nifasa, znači ako dođe neka krv, znači ona se spira tako potpuno. Onda što se tiče žena, trebaju da spuštaju svoju odjeću ispod gležnja, a ljudi trebaju da je dižu. To je razlika između oblačenja kod žene i kod čovjeka. Znači žena može da pusti odjeću pa da joj se vuče po podu, a čovjek ne smije. Kod ljudi je to, kod muškaraca je to haram, a kod žena je to halal. Jer kaže, očistit će ono što dolazi poslije nje, kao što se spominje u hadisu. Znači rekli su neki, ako žena hoda, pa ako nešto od prljavštine, znači tada skoro nikakva nije bila prljavština. Šta je moglo tada biti od prljavštine? Moglo je biti izmet neke životinje. Tad nije bilo asfalta, normalno pada kiša, pustinja, sve ono propade, prljavština, vjetar odnese, raspuša i tako dalje. Jedino znači neki izmeti bi moglo biti. Ali to u pustinji gdje je 40-50 stepeni plus, a po noći minus, sve se to raspane znači brzo. I znači ako pođe provuče odjećom žena, ako je duga preko toga, dalje što ide to čisti, znači prašina sastruže pijesak, svakako. Danas je drugčije, gdje imaju ovi asfalti gdje se zakači se smrad i prljavština i osuši se i tako dalje. Danas kod nas žene imaju drugu vrstu cipela, tada su bile neke sandale, danas ima zatvorno to, tako da neće spuštati da joj se vuče odjeća po podu. Danas muslimanka neće gdje asfalt zato što je druga prilika, druga situacija. Čim se znači promijeni nešto malo po pitanju neke stvari, znači odmah moramo da razmislimo ima li kakve razlike, ima razlike. Onda danas imaju te hemijske stvari, ta neka prljavština, možeš potrovat porodicu čitav. Znači danas i žena neće puštati gdje živi, gdje asfalt, imaju zato vrste te cipela i to znači nije potrebno da joj se vuče po podu. Ovo je bilo u drugim okolnostima, drugim situacijama, a okolnosti se svakako moraju uzeti u obzir. Da ne dolaziš kući tako po podu i da onda hodaš po kući to odjeći, zaražiš, zagadiš svoju djecu, jel? Tada nije bilo prljavština
opasnosti ko što imaju danas. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa